391 0242 965 391 and 0541 149 741. In Supapa dear and one Lumba Supan, you are what minimum now so ni pejana boy Juma yin so a mu denemun so aya crojena FDA adding a stamp Eddie SSO na ya and crime ni man time hanum they were so distributed bebre ewa hanoma of flower mount sabet me aka Lumba Supani being Saoba DLFM your premises hanom you were not Legon opposite a Wisconsin International University on sa ebet me aka Lumba Supani being na sawo pedodo etwa no one friend 24 0549 889 and 0549 436 na yegusua eka mo say twidi yampo yankopon aye atoma efia de bei ebeye osana boso de toso 29 ewo mfimpim yenu na do ninsia mu ebere kase na nya doi bibi kase bi yeba no eba be kroso ewo prampram entibu ahwe na yemfa prampram homo wafa hye no enko hye so kama na wonsu ntumi mfili fam pam enti ye bie dwumade we ya no yankopon ya adoma on the 14th August 2026 ewo prampram Anglican Park ehobe de Brutam ye bia no wie pe de etoso mienu 15th August no ebeye music and cultural display ene anwompa ebetodwa ene afinso ya fade ebehye ntade pa bibiman ne ntade ebehye dandan ho no enya semukuma kura ene wachi nso market sales edwa be cost 24/7 24-hour economy obetun bedidwa kama beto aton we bibia dem kama wonso apese odo beton wade wa apese obedidwa edem we yampon ye ne saa de mu nyina na dwunyina edidwa ntibra na hwanya kama de toso miensa ene de toso 9 no ye bensa ne dwuma tete ye beka ne se vocational training day 3 and day 4 no sa dwuma ne ye bensa ne dwuma bi apese osua ne bra ye begete okwa kapre wuntua bi ye besan so ye art and drawing competition enya se mukuma Oko on the 20th August na hona de no back to our loot day games nti hona mo na abekwa akoto owale loot ena no wachi nje se ne dame na mato kwakwa na mekro no ne obetia ne anto akiri obi bo obi babeu odaso ne nyina betodwa awo prampram afasha na ase a medofo mpewe na wopeka ya matom na on the 21st August no ene ba ne se rap and singing competition Kovitele jinem ono rap nde wasene sa akwade ya kura oba be fa mic no na ya bamade akwaye rap and singing competition and watching so artist night e hona mtofo nya ba be pie mu a medofo hwene wanya ho kura yesan so what DJs on rotation and eating competition Kovitele hanso so ho ya ba de die se yenidi na ya mpani pa otonto ne bo didi kama ono ne dikan enti obeba enti hye yakopon ya adoma on the 14th ekopem 30th eye August awo prampram na yemfa prampram homo afahye no emfamro dwumade ye ne so say a fast trade cultural and food festival ene esi onom na nso a prampram nananom atenkonwa so etachiri we na dwuma kwaso ase wie ye ntenase na nyamfa pram to beka se no emesamo edi ameje so ye wofa ose Adjoa de at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ane bantwere bonana otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa ya daya ho ya pa ya de kasebo no enchire mankasa ebesomum nansa na no me wofa ase rose gold usidi ya kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwapa afe tumrikane shayen ewo Facebook and afe YouTube na yamfa kasebo no enchire mu ankasa ensomom ya hye kasebo na se ede free online penny abede chire mechire vice president Yamame Jane Nana Opoku Ajiman ode adesre ade ato izonda tech adwumaku a wonom eye ahyen ewo manyim se obesere wonom ada omudwumade omudie no ekon kan papa Ghana men ede akoma so yepam inti ombesre adwumaku no mpanifo se enema ahodo a eye ahyen akwa ahodo mechire vehicle component a mode SS asenhye ahyen wo mayimo no momoden se dodo na no mobetimi aya ne Ghana na no beboa pama Ghana for dodo na nso atimi anya dwuma ye makofa ne ma nakwa
ana hyen akwa de baba sambo no Ghana de akama mmode ama mani kwa ho na monye bi wa Ghana ha bebo apa se be ya Ghana for do nanso betumanyen de ho kam no masua na Ghana sikasem ni makonka ne ede amayen omampeni abede akire obemfo Jane Nana Opoku Agyemai odin se do tudwamra okonsrahwe ewo Zonda Tech ebe mba mmode ya hyen kama ewo krabo prement tem na mu kirem say in fact adwuma koi modern bono ekonkan wo hwe o mahye mo ye ne so a ewa hoden pam enti Ghana for do na ne djumudwumade hu nti wo mbesra papa percent manimu yada wone momma ahyen na kwa na mo ye ne Ghana ha no eno no so pa na ne betumi aboa ma Ghana for do na titiri mebunu mu nya dwuma ye no wonom enye adwuma ayem omampeni abeda kirem say wo hwe adwuma mo ye ni pa wonom ahye asa wonom ye 24 hour economy yes adwuma na mo ye no ebi kɔ anopa ebi kɔ awia ebi kɔ anumre na ebi su kɔ anadwo da suo ma eyade ekɔ nka bɛbɔ ma Ghana mampanin yem papa John Dram bɛni mama ni so ade hu ade aba sɛ resetting Ghana agenda no etimi ayɛ adwuma ɔmampanin abɛda kyerɛkyerɛm sɛ sese no wohwɛ ahyɛn a ɛyɛ Zonda Tech mpanifo ɛyɛ na dodoɔ na no wotumi sɛ wisie kura nsɛ da ni toɔ nanso ahyɛn bi wɔ no nam kuro mu pa ɛbɛka ne sɛ mission no ɛnyɛ izo esini motobro esoro kafkafo de boyachi kokoko so ene ya wisie se kwamu nya ye se kumo se kwisia ye digya egu ne bomu omampeni abede akire obemfo Jane Nana Opoku Agyemai ekirem se Ghana mpenifo pina ekondo se wonu betimi ato Zonda Tech efo ya hyen bi efiri se wonu moka na ye papa yesa wobomade ato na wotenam a wonam kwan se wisie na efiri to aba no eye kete mampore eye pam omampeni asada bosbo kese pam e de abo Zonda Tech say wo mmode a na momfa sika nhye adwumanim na wo tete Ghana for mo mmode ya adwuma wo nkyɛn na ne baboa ma oman Ghana nso yesikasem akonkan na yenim de a yepɛ ɛwɔ abɛfo kwan fa de adwuma no ɛbɛkonkan na abo ma Ghana for meburu pina no etimi enye adwuma ayem omampeni ebede kire bemfo Jane Nana Opoku Agyemai kasaye no emu kiremu nie. Yes, Zonda and management, let me thank you very much for this kind tour. You have shown us the whole processes that go into the finished product, and I'm very happy to learn how you have assembled everything and how you have workers working 24 hours a day. So this is one example of the 24-hour shifts we are talking about. We are very, very grateful to come in here and see that. I noticed that a lot of the parts have also come where they should be. I'll be very happy going forward. If we can even isolate one or two parts that can also produce locally, I think that would be helpful. I'd also be very happy to know the kind of expertise you are looking for that will help us without training to know that some jobs are available waiting to be filled. Would like to know the levels our own workers are at, what value we need to add to ensure that they are fully engaged. That is very, very important for us because we know that our youth are very, very enterprising, they are innovative, and all they need is a hands up. So Zonda, thank you very, very much. DLFM 106.9. Eni ya uti ye eyo mampeni ebedi echire. Obemfo Jane Nana Opoku Agyemai. Yentoa kasiabone so na Ghana mampeni edi abetuja chemu sa wayense chemu edi afa National Security Council Secretary animu asese no wayi nkrofo bebre edi akɔhye eye baabi foforo na ye statement ebetoja enra abnado sanabo so me ne de toso eye dubako ewo mfimpi mienu ne aduonu nsia yi mu ana mampeni chemu a eye Major retired General William Ayamdo ade asese no oye enkane eye Chief of Staff na emum sese no mayi ni Deputy National Secretary eye Security Coordinator edema Operations sanso ana enkane National Security Coordinator ye Mr. Yaudonko sese wono ana ye Director of Intelligence and Research ewo Office of National Security Advisor ana Mr. Adamu Saka omayi ni so no ana be Director of Logistics and Transport Miss Faustina Efabwedi sese ono ana ye Officer in charge of
Human Security Department. And a DCOP retired Peter in the Kugri or no Omayinise officer in charge of special investigations unit. And a ACP Al Hassan Osman to say Omayinise no and a Ghana Police Service a basse or more foul more at the Akobe or no and a besheni na so etime ede amawom. No man penny HMA Sans say or my ye or more boasan beya a National Security Council Secretary and so Musuju Media no bibia so no etime akoye. Yantoa Kasiabon Swe na yentufa enfri Ghana man penny yan papa John dra medi mahama kache ne fe ne fanchiremum awa sante mantemum na make say Minerals Commission penny for wanom echirem say adwumakwa wanom epai abo ewe omudi eda omoso ye day shine query eye company a omudi dwuma ewe ye amoamo anwem anafi nso emenase krodu ahoto am eno no wo bekwai mensinim awa sentimental say enwanimu ya ton 10 time dwumadi amudie no montwa yansa na mpenifo ntrase evan jepemfa ngwa kwemu ansa na dwumadi amudie no matumi atoasom na adehye a won wompotem honom nansen esuo no musuo mo nsa guo mo nsayem ena yem hihye na esu nko na ekwaso mpotem honom wade mo kirem se ena o matena ye nyina sei ana maboa nipa bi epa ne mpotem honom a wanom epe wo mkuto mfa so pe na wanom anwene enkronkura hoto a wanom eya adwuman ewo so yi ehom adehye ne kirem se ena maboa paya ekwaso ntinene wanom adan pi ebubu atu agu ebi so de eho apapa ya jese ehu kura utimu kura na wonkwa edesanem ebi muso agase kirem se ne wanom kasemfo ni television set dodo na sai ya pa boni say pay na dan na bu na begusi bi wana da say television na waya free bana beto form na papai nti aba ne sa pe na masika sem na ho kire pam ana aka de hia wanom ewo amoamo anwem ana afi nso eye emenase krodua ene no bekwai mansenem awasante mantemum na nam sensem go yinti ne empenifo na no da eye day shine query empenifo animu no Mineral Commission penifo kirem se tabi munya abotre sesei wo hwe se de nneema ekro na mo paya bo efa mo ankasa mo mfaso na enipa asabe mu ye adwuma mo krodua ne mu no enya mo so mfaso na wonum television set eyibo fom pai wo matena ye nyina sei wo madan ebugudi a edi enti na se etokoso ma mo ye adwuma ne santi empenifo kirem se eho bahia pa se wo betuma bo dwada ewo nkronkura hutonum na wonum ne day shine query mpenifo asinkonwa na himfo ho no mdo mo ho abamu bie na mpenifo bobo ho a ko hu ni say yes no kre bibia to din afi ya te ho ase sa adwuma no mo mama ya breka mpa ya bo no bibi na ya ode akotuye sa nso na mpatasika bi esa de hye ne sa kansa na adwuma no matumi atoaso na da endo da mpenifo hye meeting ne pe omugu sa omo ya no baba ya pe na mdo to dwese dabi kromu afo ne kirem say wanum behia wanom omma hene eye adankraja mahene nana opon eye freyam a otoso emienu frenyam otoso emienu omu hia no ene wachi nso wanom aban anam sini mechere municipal chief executive officer adima be requirements no ma amade a meeting no omo ntoa so ne entoa so china na sanse mu na Mr Richard Ebuadi eyeswaja oye Environmental Protection Authority ona hwe yatena yeso ewo mensenim mechere yipi kwancherefo pen no edema manse impotem hono mam okopia meeting na sebi ana wo kirem se dabi wo hwe ne ma ekoso pa na abo amopai na amanfo adan ebugu amanfo eniama na esese de adabi munya abotre sese no wo mane krobia na betena se ene adwuma wura no betena se no ma omode agye no baba ya ma adwentwato ya adwuma na omunyina kɔ benkromu ansa na adwuma no matumi atoaso ntie ne efri ne kɔ Day Shine Query Company semu nim nam kopa abo ne bio na adwentwato anya ba akode a omachema maso ba ye hyepa e wo mansini mo ye community engagement it say ti ye wo wa da menya call be 25 minutes and menya call say community na Day Shine e wo mu no o mo ye public forum na matia na nam so ye de yente na mum enam say enipa na environment ni tina ye wo ho no ye greater no enti se bibi say e koso dia na se wo man frɛ ye kra na se yatia yentime tintina because the different that ye wo ho enti na wo say me ni minyanu mi ye ba na ye be hwe ye mo ye say DLFM 106.9 na wo ye die say enti na ye ba ya ye ba say public forum na mo ye no
and I yet a share, near Jimmy, I share. Now yet see one more consent. The Jumana, Omu, in fact, Omu Ye. Now, in fact, my promoting any my whole bambo, near environment, no, Enquires here. Now you share. Now you see a call your officer. The new woman, I won't say, now, you won't say you go up over here, let it pay ye, let your suit, let him a whole bambo, and the more, the Peter Hunano. Abanda koyeno eti eguakwemu amana ali etufu ye ha na ya nutisemu enye anutina de baye na eni a woti ye ono ene waye peni kwankyerefo a oda eye yatena ye ano ewa santemantenim mekire amansie mensinim ne din ede Mr Richard Buadi Sweja ena motene nkan nanu si yepe ena assembly member adema adankreja abatu mpesua so eya mwofa seba ahofedua onimnyamfo Abigail Opoku o kirem se ede adea na omoti krodua nim ema ho kire pinom na mu anopa ewiane anadwom chese mo pa ya bo na mo television set essay aho kire pina na ba enem potem honom enyuma kwa mo pa abo mo hwehwe ema wonom eduba bi mpo gya na bia ho sensempo edene ohun chese ne mabasa na ekoso am na wo madan ebugusa na mugusua epa ya bo ne dia wanom besre otumufo asantehene otumufo osetutu am otoso mienu ana Ghana mampeni bema oboada John Dramani Mahama say omomrem na mmade mbepie kroduanim na momfa pepe yemrem visa sade yakoso na no ode mu kirem say wanom mahene omutusu sa access ka bi kro magi sika bi adinte de yakoso na mfo mo kra sanse na o ma ban na msini nso omutusu sa access ka die bi akoso inte ono anya ne de obedie de a adehye mpotem ho no nyina mekire eye amoamo anwem anafi emena sede se kuro de mpo nyina nipa nyina bewu na so modidi am ya mope enti asante nyine mrem na Ghana mampeni mrem se be ya bo na mopa no mbejai na nipa nkwa yemfa nguna to pre ewo mensinim ya pre Adenkeja electoral area and that's a traditional council ya fire no nana what it was also Mr. President ebia almost the ebe demonstration ya bo ma na almost want na we sure almost ya no nana wan ka so wani twebio wona woma to me wona wote chai so hini bia ko so okrosu ye wo hina okonko sa se basa dia ompe Adenkeja ya yesie ni papa ya pom ebia ya be politics why you need every time you better way nana that would you be pana ban to get be pa yan ka say em pro e ye na eli say onyame a check Ghana dey say ni em penny for e ye na what take of so Mr. President ebe timi dey see kuro ama ye mai no ye nyina ye ho aso ye na bom no ahemfu no mu bia wo do mu sisi ye no na na e kamia ye say o mu tie do mo nko abedie ene o mu ma na twe wo ho na jaiti Mr. Yebre company a friend Asian company aba beda kom ya say e nya emo be bi piala o mampanyini wo betie sufre no aduma ne da ho ye so mo be ye na emo na aduma ne ku ye na ye bi sese e ya mpasa vanity ni ma tumi klata so bi me ye hu entie hu enkunkum ni pe wo ma na 4 years ya ebe why na Mr. President e bedu wo no betumi abatu abama wo ani hiamo na aduma ne be kum nipa enipa ne so de du be si akonya so Mr. President John Mahama yenim de wutimi ye kenya wo na wo maifo eya be kwa ye Denkeja electoral area you majali priye hu ene dwumade ni de in fact ekum ampa ene a wotie me wo fase ono ene ye assembly member edema de hia wanom ewo adankreja abatu mpesu asene din ede onimnyamfo Abigail Opoku na ne kwakura mu na Mr. Samson Yirenchi Esiedu oye consultant edema Day Shine Company na ode arehwemu nsem ede ato ade hye nanim sei o maye krado anamompe bia so mutuo no wo bedisi pepepe me pepe ya adwuma owuntumi ntenase emetu sika emebe mo de bepa abo mepo munkuto mfa so pen kofie na kuro no nsei sese mpo adwumayefo no bi kura hyase aware kuro mu horma ni bi mu twifam pa entemuntumi ntenase ma de hye ne nwusa akwa enti no ye ka adwumekuo ba ko ambe peso mbebo kuro na ye wo mo o kiremu a ene ye kwali company pi aba nanzo wa ma ye hwe ma wo nene hihye pom de agwa kombe bo kuro dua na ya de ko nka ne nti omunya abokyera mo ne mpenifo ntenase ne se de etie bia mo ko benko beboa na mo nso aboa kuro dua no ode nsem sei atu dua na pro nyina so ni KVIP ana se public toilet mo use
It open defecation, it was no brand said the whole Ashanti region. There were 22 quarries, it was Ashanti region. A one was 7 active quarries. It will be Sunyane and Tense Requanoso. It will be what one, it will be Kona. Ah, they see a Mianuba of your swap of Nina, your quarries are as they still Lumba. 18 Senka, Bibi will home Pona, quarry be ye, and a yen. Can you only say, young folks one was so. That's why I didn't ever say a mono, the catcher place say media for Nepa. Or Mama Yangazebeika. Young all the 22 quarries or Ashanti region. Near Correse, quarry be home, Mercy Community Center, Pradia Macrobida, Ebiniho. And then so Nina, I don't say, Yemianum Bifia. The Bimobile said, Mobenya, a mile or money or Motion on the Popra. It is your cook room of Winina. Abobane, anyone with a best edgeman. It's your good way, yes, I am prepared, you are. And can be behavior? Yeah, you represent your MOU number, no much. Now, if you are also Jenny, then, Obi and TV as a piano. And I was a talk, no ye, Atodi, TV baby or Ghana. Sabi Nipa Crow, it is a company for camping people. Yeah, they no man for any year. And what company now? You didn't idea a book. And yet, any quarry. This is my 9th quarry. I mean, as I know, because a woman, no mayor, Bako Wenji, Bako. It's no Adjoa Agyei Sikapa. Say you be moving video. You say you can. You say Adjoa was a young Krono. The engine to the Krono buffalo. And yes, I young Tina Krono buffalo. Any outi or no consultant at the Made Shine Company. Our epa bo ewo requirements in him. Our santimantemo. The day at the Mr. Samson. Yirenchi do and I'm watching in Kane. Yentwa Kasiabone Sona administrator at the Mad District Assembly's Common Fund, Michael Yamson. Ade eye ensema tuja Musa ya de omudi proposal ede kwa be Musa ne be ya na kebetimi aboa na omuso agituma omudi ahyega na eye emranim na aboa na eye metropolitan municipal ne district assemblies for no so no eye sika omuso enya wo honom na anya kremu 75% de na kebetimi aka eye assembly honom se ne be ya omuso no ebetimi edi juma na wo chiema sa proposal ya omudi ko ebetimi aboa assembly ni ye papa mo musika samso no etimi akosro na enkobasa omo twen amaban edi sika abre wo mansa no muso no ede aye impuntunjuma na ye Mr. Yamson na ye Michael edi nsemi tujwa ewo national dialogue ema decentralization and responsive governance program na omo ye last day ana cheso bo mo de adi nsemi edi tujwa na ochem se sika na ya nini na ekwa abemu na ya de eno no aban ne hyehye ya eno no enye emra enu nti na ha adwinye papa na emom so mo bomodea agi 75% ne etuma samra no saban agi tum na so mutimi ye ne mra na wo honom da de ma o manu so betimi aboa ama assemblies ne so no etimi anya sika etimi edi wo mudwuma ndi aban foforo bi obeba bia no esan se na be ye mra ne nti no saban no ebedi mra ne so na 75% no etimi aka assembly honom na omo so no etimi edi wo mudwuma na emom sa 15% na de bia eka MMDA sonom no ya na muntimi emfanye hwe ba ne sa na mo twen sa aban no ediska elebebro wan sa no mo akasa no etimi amampuntujuma etimi akoso na emom so mo saka 75% na mpuntujuma hodo recruitment ahodo wo so mutimi ye nina no MMDA na akasa na betimi ahwe so mo beye wa abra aban no empo emfeska embrewo. We propose that assemblies retain 70% of their revenue within their own jurisdiction. Some of you may already be asking, and you are right to ask it, MMDAs keep all their internally generated funds today, every city. So why propose 75? Let me be precise about what this guarantees. It is not a ceiling. Full IGF retention continues exactly as it stands today. It is a floor and a constitutional one. The 100% they enjoy now is a matter of policy and administrative convention, real but revocable by whichever administration decides otherwise tomorrow. I'm proposing that we stop relying on convention and write a guarantee into our constitution. As this compact widens what counts as local revenue, include digitized property rates, modernized business licensing, new local fees, built on systems the Ghana Revenue Authority and other fintech partners are helping design. So the presumption of a local retention on that wider base must be constitutionally protected at no less than 75%, not left exposed to the political economic constraints I described earlier.
Ene ya uti ye administrator at the Mad District Assembly's Common Fund, Mr. Michael Yamson. Yantua Kasiabon swear, near Mohi, Enko Pumi Bill or my Ghana, ya Sante Mantana make us say, a buying and I'm sinning at the Madishia. One ewa ahafo ano Southwest mensenim ewa Sante Mantemu, eye uniminyam for Abubakar Sadik. One endi Samukuno, one titinani, Mechile Chairman. Edema ahafo ano Southwest mensenom eya Mr. Kobruni wonomaka bom etimi ebadwumaden esiesie wo makwan ya mpotem ho no mai konkan yipam mekirefi kunsu camp ekosi eye kunsu dotiem ekwan no sede o mato mbo ase na omode mfidie drip mfidie ni twa ekwan no so in fact efe a wonom sefata se bebo mabaso kram na emperefo kirem sei wo hwe akwan a ewo mpotem ho no ma ni nyina ya akwan a sabe emfutukwan nko a kotai efiri magya no mbre so bepem ne omomfo mani kotu ya wi se hunu bi da aban ba na aban ko aban ba na aban ko ni nyina ye mfutukwan kra se de o manka se ni abre se omoye mafam de o metimi aye na aban so ba be ma o kota na de hye mpotembo nso o matumi afiri afam na de hye kirem se sana muntu amutu no eye aban na msini mechira district chief executive officer adema hafo no Southwest mensen no anafi nso eye NDC chairman edema hafo no Southwest Mr. Kobroni wo mangaza sika na wo mode ya aban kapre ba kokura nim wo pese wo boa pa na mpotem ho no no akwan ahodo a asai na etu baabi obi kwa adwuma obi kwa resabia tesani obi tu kwan a na yontu ni wahyew eka ma ka ho aye den enam kwafo nti no eno betumi aboa na ekwan no so fa aye kama na akwantufo na adwumayefo ehu anha wonom na emperifo kirem sei wo hwe akwan ya wompotem ho no na do so pi na dodo na ya kwan wo mofa so ekwa achichichiri kofa nnuane wo mumfuom kofa nnuane bafima kodwam madwadifo nya bito mamunya sika de hwefie nanso ekwan ya koba ne befa so akwa afuom kofa nnuane na pa no aya de nene se hwene muhwi wo twe antwe enu nti nene oniminyamfo Abubakar Sadik ene NDC chairman Edema Hafo no Southwest Mr. Kroboni akọ monto de abanchire omoboa pa na hwese be ya big push initiative na bande aba no omusafom de kakro no beboa na omakwan mu nyina na atumi aye kama na akwantufo ene omambo de fa akwantene pon so bia atumi akonkan ede ama wonom omasan so akaze kirem se so mutumi boa na akwan no so da so kama na akwantufo okọ adwumayefo okọ doctors fo okọ sukuufo okọ akyerɛkyerɛfo okọ na edehye mbaba ye siku adwuma so okọ ba ebebo ma mensini sika sema konkan ti wedie omo mafom de abansumrem ne kota atum omle wor mu bi nka ho a free kusu eba kusu de tie the communities no they are called 50 omunya nam sakwan na from last year na eno we complain about they are called 10 years machine and jama omobre sabe yeso ye bompa yese anka be push bi ebetimi aye de adua na ebusu bompa no a enya maaye no sabe obogu na obi epeso owo o maro fe no e come anka so no ti moto so boss cars no emma se kwan no enyintra ti eye na obi sunba na a be push enya maaye no na etimi tina se bia betwe be push ti wana de esunu so ekọ chairman ama yeto ato adwen na so far as I would drink machine wo na e beka se bia ye di fansa ye di beto diesel anase bia ye be fidi operators mo ya adman no yes no ye ka ti pamu ye nkwan be fa so a ye betimi afande na machines no ababa ye adman dia mai from Kusu eba within 15 kilometers sisi ya akaka krabi na ya du Kusu ti na ye wie na edi nkomo e bompa se ahonde beba na Kusu akuru ka yatim so ro ho so ede amo sabe medical kano aha ede afutu emma consequences ni bia sabe this is no chairman enya fine omonkomo mmo yantoa kasiyebo no so na eni a wuti ye yono ene ye aban ena musini edema adehia wanom ewo hafo ano Southwest mensenem ewa Sante Mantemu oniminyamfo Abubakar Sadik ena moteni nkan na no si ye penam chairman edema NDC amanyekuo no ewa hafo ano Southwest mensenem eya Mr. Kobroni ono so kasa na ochirim say yes eya no kure pam na wohwe kunsu camp ekwapem kunsu dotiem kwan na said ya je no enye o
Tesa kwenya twempotem wa hye nyina ya basa enyenyenyenyenye ntino ono wankasa one ya ba na msi no mo ya yankofo dada ntemo ye nipa bi a omo ntwen aban mpo ansa na omo aye bibi o metumi aye ni senti ne omo aka omo ntoma e de aban kire mu a akwan wode wase omo akwane bade ya wonsensem ebetumi akonkanen na okirem se du baabi no na drip machines edi yi akwan no omo de nesua to mo moden ekopom eye Ashanti original drip coordinator man na so de bi munya abotere dodo agba mo pa bi ade mom nanso samo wo fa ngodo menya nipo mbetumi atwa afide na kwayi kwan ne de a mo meje nko ina o se no yebenya itiene coordinator modern epeja drip machines ni pi de ma mo so ne o monye inti o mangaza do mboto musika akoto fango na mo board hye bi pa o monim fidie ni twise monye mfa ntwa kwan na kama mayen na mo sabe ya ya de hye no so betumi afiri afam kaka na kwan bo ne so fa ya de ha dwen ene apimfo ne bi pon emo akra na Mr. Kobro ni kirem say obesre Asante Mantemu Swafo Dr. Frank Amwakwahene ena fi Ghana mampeni say osre ne kwakra no eye Roads and Highways Minister oniminyamfo Kwame Gavin Sabweja say wono makwan ko hotel mo hu bi da intomo fam de mo yenso aban emfa ko hotel tum megu akwan so ne mo asebe yam adehya mo wa hafo ano Southwest mense ne mo nso wo behunu ko hotel yi bi ansa na mo bekwa o mo nsama echi o mako ne se de o ma brache ade ye so ko kwan so se de ready see o ka sa ro dinga ka se sebi enya amanyo se mo ko a nyina ye nuafo a ye nambo ma yi bi aye de bom na the 24 ko ya na ye party chairman ado ya parliamentary candidate na sebi de nyame pe e no ye sebi wa wene parliamentary no party ura president John Dramani Mahama e ma no DC o afa no Southwest na he DC enyuma na oye na oba ye mention mo ha sebi the district no ye ni single quota crowd ye mention mo ha ni nyina ye rough roader ye teso ha sebi efum na tintin na enya quota ba njo be ye DC na just ene mo ma ye tin wo ye mention mo ye pa wo hwa drip machines no crowd beto mo bia na intimi ni kwa ni kwa so don so mpasa so otiem e kwa na drip machines no kwa ho de ni intimi anso mention ni nyina eti obo mane no meso me koda ye wura regional chairman anakosi amobo regional drip coordinator amane sebi afa no Southwest ye drip machines no esua to mo ndo mo bi nka ho the drip director na ka che se yo ebe hia ne se operators na o be operate machines no any fu a ye beto agum no ye nhwe se betimi akeka ye sa se etimi aye sa de na legitum ka chi no radi se ebe hwe ne akesi ka bo na ya bo ani etimi abetwa kwa we so de aye de e de maye manfo because this to na kodi do one this they already see they boy juma o pa nya go me ka se ya twese sa drip machines be bi ho be ba wa na ni pa se bi ahwero mo nkwa o sa kwa we so na do so yi pa let's also me count ya hubum ne party for nyina boy already see you know now district need to me the everyone fast na ni nyina mo achi no we no anya de betimi solve the problems no na ye kan nyina say se bi de boto misika e twakwa no so no e be sere ye wura mo akwahene regional minister no ma na to road minister say yesere no ontwe na nyima ha afọ no Southwest titru ene kunsu camp ebe pem do ti no ya kwa nyina enye ye de botom ska eboa abani se no so me quota no emfa ma na sabi ye komo enwe DLFM 106.9 eni a wuti ye ono ene woye otitine ni edema NDC amayoku no mekire NDC constituency chairman edema ahafo no Southwest mense no ne din ede Mr. Kobro ni ena mote nini na mane boy amane boni babra kranten ena de free Asante Mantemu ebeson yen nyina we so na yankeka madwenkyire ni bi emfansomo ewo kase bono so de a na me wo faase okwampa Williams de aba na wo se dia de se wo bete se no size crowd aha no size crowd nye ize crowd wo fa your news like anoma na mankasa Dada Willie asenso ba inside Ashaman eno ode adwenkyire e ba enti ya chia de hia mo asenso ba mo wa Ashaman na aya mo ye banku ne eyi tilapia ne banku ne nkruma stew mumfa bi mane ya wiayi sika pepe fufuo ne nkatenkwan a eyi premre nam da so ana eno wajawe ndiye ya premre wajawe ene ozi ya ozi unye weda na I witness multimedia Ghana or the abana watch me say fantastic presentation Kwadwo Adjoa
Solid combination live with Nana Adjoa Mpahine Udia Sempa the second champion. Ewe ye chia ho ne passengers ni nyina nkopon tire mu fankyere mu pa na adwumaden ade biada oboma DLFM na bibi kaso na ode aba onne ne yamanyo 7 na am se na de ho na adwunim ye free sa kwantempo no so ye si ye ne aye ho de no ne ndam so ne na wanti bibi kaso ye chia waten mbeba ye mu amasema mama so anyame wo ho hwe mu a na Kofi Parliament dia ba wie no wase nyame nhira oman konkron Ghana ene DLFM adwumayefo nyina Lord in wase loud yes loud in Agwena Bobikuma Apa enti Kofi Parliament na no a wodi free Agwena Bobikuma Apa message no de aba nti mo amode na ntumi ama no mehu se nam kwan so babat mo elite brutal enti echire din kasebo no ye de asi nansa ye bekọ no Belinda de aba se Sikapa so ni Belinda Belinda ye adwuma we DLFM okay fine mache enti mo fa se Belinda no de abai oye adwuma DLFM 106.9 na ode aba se ne na danfo ba ko na de nyina odo no bluta twide ya mponyango ponde afi ba ko aka ne mfie hom na ne dofo ni din ade Diana aho Diana aho na ne nyango ponde afi ba ko aka ne mfie hom enti o ma na wodapa enkwatenten na onyini kire mu ode na wiai osere ede ema ne mpa bo nyane sei ade bi ode ne nsa be kan yankopon ma enye yemfa ma no omia na adwunum no ma ne nkoso ene osra homba mo ne apomuden mapa ene twede yampo yankopon onfa enom nom enti mo fa so ba wudin ede Diana aho ene yankopon de afe ba ko aka amfie ho a ompagya mfiri adom kwa adom enkwatente onyini kire mu ode na wiai yesere ede ema wei afiri wa damfo ye adwuma ewo DLFM 106.9 Belinda Nati Belinda Nati Dodwa me wofa se me be friend Dodwa hima na o se yemfa wodai yemfa ema wona kasebo ne ye de asia emusemufo ne ye Miss Mabel antwa ho fedua ene se mu ema yen me wofa se ba Emmanuel osenya akoboaye ewo kasebo demum champion Taylor bema board de ekopie mu ewo Facebook and if yiti makasebo no wote yenka awie Mr. Samera kwa Agyei Sikapa ebo no homoden ebo adwumaden chinchim kase free fuma de sumia wiei se technical producer akenka for ye banu tu edi ameje so ye wofa ose ade ayo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ane bantwere bonana watafri jamene Adjoa Agyei Sikapa medencha koma ma wofa ase ba ko ne dinde Mariama Morrison nansia no wie na ye ne clinical so Mamprobi polyclinic enti na mechia na wie sika ka jense ma fe ne pa wate enti Mariama Morrison na wie mechia we member at the Church of Pentecost na they say die Mamprobi no akwa kwahye Mamprobi kuro no minima se kire am mechire ma se Mamprobi opro ya aboa na Mampro ho no minima se ye enti no Mamprobi kosua na be kire me ase wate enti ye chia mu nyina ye so na adwa sik na pamfo na betena se wie una mo de ye dia adwumadie no abeto aso de mamonti Mr. Kingsley we ye boat driver we am chia bia obi atemen kan Mr. Kingsley endro de we man yankopon enhyira opa no nkoso a ema obi bia nya fine fama ye mamu nyina moniti a adehye